umama uHonorable Dr. Evelyn Ndlovu obefisa kakhulu ukuthi abelana, kodwa njengoba nalizwile imbambeko abelazo azimenzanga wenelisa. Isikhathi esinzima ngoba zinengi izinto ezenzakalayo. Angisoze ngithanda ukuphuza, ngizazama ukuthi ngibale akukhulumileyo kulokuthi ngifake ezami izinto, ngoba ngingafaka ezami lazo ziza abangangezake kumbe zedlule zake bese kusiba kubi. Yekani ngikhulume afuna ukukhuluma lani, afuna ukukhuluma lo baba mainline the capital city. Uthi yena njoba uyabhala ngesilungu kodwa angisoze mbale ngesilungu, ngizazama ukuthi ngihambe ngitolika akade engabhali izinto ezinde. Uthi yena umsebenzi lo yenziwe lapha umsebenzi omkhulu kakhulu owenziwe ngomainline esomnene. It complements government efforts as a water provision to the community. Government has a policy, you have heard people saying that water to the people. Lani lazigcizelela lathi lina ukugezisa imiganu, ukugeza imizimba yethu sibe bahle kangaka, ukunatha kambe akula mpilo engelamanzi. Ngiyathemba konke siyakubona ukuthi kuncedisa ukhulumende ovele olamariki akhulunyiweyo agijima ibulilima yonke ilizwe lonke leZimbabwe bezama ukuthi banika abantu amanzi. Ukhulunyiwe njalo ngokuthi amanzi wona ayenza ukuthi sihlanzeke sivikeleke lemikhuhlaneni. Ngingakhumbula ukuthi amanzi esingabe siyawakha kumanzi amnyama kumbe siwakha ngaphi ungagezisa imiganu emingaki ngayo. Ogogo bayathi ungagezisa uwabeke sizagezisa ngawo futhi nini ntambama. Engxenye agezelo umunye kuthiwa ungawachithi ubani uzathe vele enkomeni la enjani egeza ngawo.